Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salam, dua tileklerimizni aytkandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu ve kulu kavlen sadida yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. O iman keltirgen pendelerim, Allah Taala'nın bar bir ekenine iman keltirgenler, Peygamberden ak peygamber ekenine, kıyamet gününün bar ekenine iman keltirgen imandu pendelerim, siler süylөгөндө hakikat nerselerde çındıktı süylөгүlө, tuğra nerselerde süylөгүlö. Eger hakikatты süylöy turgan bolsoňar, Allah Taala silerdin işiňerdi oňdoýt, günöөлörüňördi geçiret. Kimde kim Allah Taala'ga Jananın peygamberine baş iýgen bolsa, al çыныğı iyigilikке jetişdi, çыныğı jeňişke jetişdi deyt. Urmatly bir toğan, Allah Taala'ga baş iýүү, peygamberge baş iýүү bul hakikat jol menen barlat. Allah Taala'ga baş iýүү, süýlөгөн sözüňdün bardygy hakikat, süýlөгön sözüňdün bardygy çyndyk, süýlөгön sözüňdün bardygy Allah'ny razı kıla turgan, kıymıl hareketiňdin bardygy tuğralyk menen barlat. Allah Taala Kur'anda oşon üçün tuğra süýlegile, tuğra süýleseňer, çındykda hakikatty süýleseňer, Allah Taala silerdin işiňerdi oňdoýt, günöөлörüňerdi geçiret deyt. Eger jeňişke jete turgan bolsak, bul dünýede har birimiz har nerseni jeňiş dep oýlaýbys. Jaş jigitler oşo men mektepti bütsem oşo jeňiş dep oýlaýt. Mektepti bütkönçe oşontep jan talpastap oşonu kütöt eken. Gebirö çoň okuw jaýga bütüp çoň okuw jaýdy bütkönim meniň iýgiligim deyt. Gebirö bir işke girip alganym meniň iýgiligim deyt. Gebir sportsmeni çempion bolup algan meniň iýgiligim deyt. Özüne jaraşa wagtly iýgilikler, çыныgy iýgilikdi galap atabysby? Çыныgy baktylуулukdy, çыныgy jeňişke jetişdi kalaý turgan bolsak, bul çыныgy jetişke jetiş. Jetүү degen bul Allah'a baş iýүү, Peygamberden joluna baş iýүү, jaşoonu din menen jaşoo, böyüstün bolgon jaşoobustun ar tarmagyn dinge tuğralap jaşoo menen Allah'nın razılıgına barıp yüzübüz jarık bolup kıyamatda çыныgy jeňişdi, çыныgy iýgilikdi Allah Taala oşoga baýlapdyr. Urmatly bir togandar, bardygybızda Hudaýym mına bugün Aşura gününde turabız, uluu günde turabız. Bardygybız Hudaý Taaladan Allah Taalam süýlөгön sözümde çıngılgynyň daima hakikattın üstünde jaşaýyn. Men uşu imansızlık problemasyna meni düşürбөгүн. Daima Allah sen dep jaşaýyn. Jüregimde jalgız kalamby, kom menen jürembi, meçitde oturamby, üýde oturamby, uktaýymby, turamby, özüňden korko turgan, korkunuç ber, oşondoy gündördi ber dep Allah Taaladan bir dua kılaly. Bul dünýäge Allah Taala kançalagan milyondogon, milyarddagan, trilyondogon gündördi jaratyp koydu. Bardybızga ömür degen eň çoň kımbat turmuş, jaşoo, jan uşu nerselerdi berdi. Kançalagan adam Allah Taala'nın başka nersesi jok bolsa da türüp jürgönü, jandan kımbat hiç nerse jok. Azır oýlanyp göröli da, janыңды biri alam, janыңa men kol salam dese adam 60 yıl, 70 yıl tapkan dünýösүn büt berip bolsa da janын saktaşka hareket kılat. Jan degen oşondoy kımbat. Birak uşul dünýede jandy berip, turmuştu berip, Allah Taala bizdi sıylap koygan, uşunday gündörde Allah Taala'nın jaratkan gündöründe jarşaýbız. Birak oşo gündör bir-birine okşop bolboýt eken. Dünýede problema, bul dünýede egzamin dünýösünde biz, sınaw dünýösünde biz, bir gün jırgap jaşasaň, bir gün problema menen jaşaýsyň. Erteň menen göňüliň açyk bolsa, tüşden keyin dağı bir problemaga jolugasyň. Dünýä özü problema menen orolgon nerse. Urmatly bir toğan uşunday gündördün içinde dağı bir gündörde Allah Taala tandap, hakikat menen, hakikat eýelerin, oşo hakikatty kılıp jürgen eýelerin kuwandyra turgan gündördi kılıp koýupdyr. Bir gündörde uşuntepdir, buzukuluk jana buzukuluk eýelerin korgula turgan gündördi kılıp koygan. Oşondoy gündördün üstünde bugünkü Muharram ayının Aşura günü bilesler, bardygybız malumatı barlar, malumatı joktor da uşun nerselerdi bilbelaly. Mına biz uşu musulman sanagy boýunça 1-nji ay Muharram ayının 10-njy günü Aşura günü dep koýat. 10-njy gün degen söz.
Oşu 10-nju gününde Allah Taala Musa paygambar degen paygambar ötken. Musa paygambardı Firavun dep, Faraon dep bardygybız bilebiz. Firavun degen bir padişa uşu Musa paygambardın uçurunda gelip adamdardı Firavunday zalim bolgon emes. Kajerde zalim jönünde aytılgan bolsa Firavundu misal kılıp aytılınat. Uşunday zalim padişanın astında bolgon. Oşo padişanın azabından, korduğundan kutkargan gün Aşura günü. Uşunday gündün üstünde mına bugün Cuma gününe tuş gelipdir. Uşunday da turabız. Uşunday gündör menen deyt. Allah Taala uşunday azaptan kutkargan, zalimdardın zulümünden kutkargan, uşunday zordukçuldardın zorduğundan kutkargan, zökürlördün zökürlüğünden kutkargan gündör menen özünün momundarın Allah Taalaga iman menen işengen, özü kor bolbatsa daga ar bir nesege sabır kılıp bilgen, jürögünde çoğun Allah Taala üçün bolgon iman, en çoğun baylık menen nurlangan jürögü menen oşo bardık nersege sabır kılgan, momundardı kuanta turgan gündör, oşo gündördün biri Muharram ayında Aşura günü eken. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ Allah Taala'nın gündörünü eskertkele deyt. Büyük gündör Allah Taala'nıkı bir uşun tep turup azat bolgon gündör. Laylatul Kadırga okşogan, Kadır tüngü okşogan tündör, ayt gündörüne okşogan gündör, Mi'raç tündörüne okşogan, oşo Aşura gündörüne okşogan gündördü Allah Taala özgöçö kılıp, oşo gündördü azaptardan kutkarıp, özünün ulu ekenin, özünün uadası atkarıla turgan ekenin, özünün bardık nersege kudreti jete turgan ekenin görsetken gündör bolot. Vazakkiruhum bi ayyamillah. Allah Taala'nın gündörünü eskert degen. Alarga Allah Taala'nın gündörünü eskertip, urmatlı bir tugan oşonday ulu gündörde turabız. Bir uçurlarda bizden başыбызга, taqdırыбызга андай nerselerdi alıp gelbesin. Birok adamlar uşunday taqdırlarında uşunday gündörde görgön, zalimdardın astında ezilgen, uşu karap turup baldарын uşuntip turup birden muuzdap salgan bolgon, ayaldарын karap turup öldürgen uçurlar bolgon, ayalın karatıp güyösün öldürgen uçurlar bolgon, oşentip turup oşo kan janından jaralgan baldardı, oşentip başlarına taştardı yilip turup kıynagan gündörde görgön kowamдар bolgon. Bizdin yüzübüzgө mındайды көрсөtpesin Allah Taala. Bizdin imanыбыз menen andaydı azırkı adamdardın imanı menen anday sınavlardı biz götörüşübüz kıyın urmatlı bir toğan. Daima dua kılalı Allah Taala bizdi sınavlar menen sınavagın. Senin sınavlarыңды götör albayбыз. İmanыбыз alsız dep uşul uçurlarda imandar alsızdagan, imandar sustaşıp ketken uçurlarda jaşap atabыз. Karasaňız süretübüz musulman bolup, birok jüröktөгü imandarыбыз ilgerkilerdin imanına okşoy kalgan uçurlarda jaşap atabыз. Bir tugandar bir nerselerdi moyunga alalı, birok uşunda kowamдар jaşagan, imandары şunday beken bolgan, emne degen adam götör algız, adam çıdagız, adamanı görünmez, uğup çıdabay turgan okuyalarda oşo başından ötkörüşken. Oşondoy uçurlardı bölgön, hakikat menen hakikatsızlıkты, çındık menen jalgandı bölgön gündör uşunday gündör bolot eken. Momundardın gözün kuvantkan, bul gündörde Allah Taala'nın gündörü jaratkan gündör büt Allah'nıkı. Birok bir gündör var, hakikat menen hakikatsızlıkты bölüp koygon, kalp menen jalgandı bölüp koygon gündörde. Oşondoy gündördün biri bugünkü Aşura günü. Bul nerseni, bul gündün Kadır barkı öte çoğun bolgon gün, Muharram ayındağı 10-nju gün bolup eseptelinet. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Aşura yawmun min ayyamillah. Paygambarыбыз oşuntup aytkan Aşura günü Allah Taala'nın gündöründen bir gün degen. Allah Taala'nın gündörü demden aytıp atabız. Allah Taala kudretin görsetken, Allah Taala güçün görsetken, Allah Taala mirimdүүлүgүn görsetken, Allah Taala uwadasına tura turgan gündü görsetken gün bolup eseptelinet. Emi bul gündü kanday günübüz dey turgan bolsa, hormatly bir tugan, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ga hicrat kılıp göçüp gelgende, oşol jerde evreyler, Bani İsrail, Yahudlar oroza tutat eken. Paygambarыбыз munda karap turup bular emne üçin bul günü oroza tutat degen uçurlarda, bul günü Bani İsrail'de oşo Musa aleyhissalamdın kowmun
Allah Taala Firavundun azabından kutkargan gün. Musa paygambar oşonu şükür kılıp turup uşugunu oroza tutat ele degen ıçırlarda Paygambarımız Musa paygambarga biz dağı köbürök akılыбыз, musulmanдар dağı köbürök akыбыз bar. Musa aleyhissalamdın biztin üstünde bolgon akısı var dep, oşo gündü özü oroza tutup, oşo Aşura günün özü oroza tutup, başkalardı da oroza tutkanga buyrugan, urmatlı bir toğan. Emi bardığımız, bul kanday günde degen oy gelip atat, bardığımız oşo Firavundun Aşura gününün kanday gün, Firavun Musa aleyhissalamdın kıssalarına bir kayrılıp görölü. Musa aleyhissalam, oşo Firavundun uçurunda, Firavun uçunda bir zalim padişah olup, adamdardı karasangsızlar, adamzattın Allah Taala jaratkan nerselerden bardığının üstünde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, biz adam balasın keremettüğü kılıp jarattık, daracasın biyik kılıp jarattık degen Allah Taala bizge akıl bergen üçün, iman bergen üçün anan daracabı söydöken, iman berbey akılsız adam menen eşikte geçiresizler, eşikte koy uy dele birdey olup kalat eken. Koy uyaga karaganda paydalı olup kalat eken. Akılsız bola turgan bolsa, atene kim ekenin bilbegen bolsa, bir tuğan kim ekenin bilbegen bolsa, elim dep küybegen bolsa, jer üçün bir canın küygüspegen bolsa, jönele kara kursak üçün jaşay bergen adam, uşunu unutpaylı urmatlı bir tuğan. Musulman degen, musulman kanday bolot, musulman özünün kara kursak üçün jaşabayt, musulman başka biröylörді jaşatış üçün jaşagan musulman bolot. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir üyüme baylık toptoyun degen emes. Ömründe gelip uşu taptığı nerselerdi jep oturayın degen emes Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem daima adamdardı jaşatış üçün jaşagan. Adamlar imandı bolsun, uşunun balası keyin kakşatpasın, uşulardın tukumu aram bolup kalbasın, bardığı beynamaz bolbosun, uğru bolbosun, jalgançı bolbosun, uşakçı bolbosun, keski bolbosun, adam öldürgüç bolbosun dep, oşantip adamdardı jaşatış üçün jaşagan. Urmatlı bir toğandar, oşon üçün uşul uçurlarda Musa aleyhissalamdın uçurunda Firavun oşo padişah olup durup adamzatты karasanız, men aytayın degen nersem, bütün mahlukattın içinde bir gana adam var eken, uşundu keremetli kılıp jaratıp koysa dağı, men Kudayımın dep ayta turgan bir gana adam çıgat eken. Başka ayıbanattın bardık Allah Taala'nı zikir kılat. Başka jalbıraktar bizden alardın ününü ukpayt eken biz. Baskan uçurularda Allah Taala jaratkan nersenin bardık Allah Taala'nı isteyt eken. Bir gana adam balası karasanız, adam balası çeginen çıkat dağı, men Kudayımın degenge jetişetken. Bizde çıkpay atağı urmatlı bir toğan. Men paygambarmın degen çıktı ele, men Kudayımın degen bizden Kırgızstardın arasında da çıktı o görüp atpayбыз, men Kudayımın dep oturbayбы. Urmatlı bir toğan, Firavunda men Kudayım ve ana rabbukumul a'la, men silerden ulu Kudayıңар men bolom dep Firavun uşun tetele. Adamdardı yezetele, mına Yegipet mamleketine varıp kelgenler bilet. Jana piramidalarda kurdurgan gördüңүздөр. Emne degen azap menen kança ming jıl murun azır teknologiyanın uçurunda andaydığı jasaş mümkün bolbay atat. Adamdardı yezip kançalagan adamdardın kanı oşo jerlerde kalıp ketken. Karasanız oşentken Firavundun uçurunda Musa aleyhissalam gelip daima Firavundu, ey sen Kuday emessin, Allah Taala'ga başı igen, sen uşunday dinge gelgen dep dinge çakırat ele. Birok hiç kaçan Firavun uşunday adam bolgon eken, uşunday gökbetdegi karmap, özü uşunday isyan kılıp, Allah Taala günösün ulantıp, tuğyanda bolgon, çekten aşıp ketkende tuğyan toğo dep, uşu çek bar, Allah Taala bardığızga çek koygon. Jaşooda çek koygon urmatlı bir toğan. Sen al sportsmensin bi, akıldusun bu, bul dünyada kolun menen aydı karmap algansın bi. Allah Taala'nın ar bir kişiге koygon çeki var. Çeginen aşkan keste anan Allah Taala'nın da Allah Taala'nın cazası oşonda gelet. Bardığız çegibizden aşpaylı. Allah Taala'dan Kudayım çekten çıkarba deyli. Karasanız çekten açkanın toğa deyt. Karasanız Firavun aleyhi la'na özünün çeginen çıka verişti, ulanta bergen. Adamdardı uşunda yezetele, adamdardı al ezgendey, al kıynaganday kıynağını tarıhta hiç kim kılgan emes.
ушундай кыйнайт эле. Адамдарды адам катарында көрбөйт. Адамдарды айбанды азыркы адамдар бир курт кумурсканы андай кыйнай албайт эле дейт. Ар бир адамдын жүрөгү ага уруксат бербейт. Ар бир адамдын жүрөгүндө мээриме койчу, ушу дагы бир жаратуучуга, ушунда бир чырылдап атат го деп кумурсканы да аябайт. Бирок Фирауун адамдарды аяган эмес экен. Карасаңыз ошондой бир залымга Муса алейхиссаламдын учурунда Алла Таала ар кимдин ыйманын аныкташ үчүн, ар кимге жаннатты утуш үчүн, жаннат деген кымбат турат, урматтуу бир тууган, бейиш деген кымбат. Бул дүйнөдө кечинде барып, балдарым менен жакшы бир даамдуураак тамак ичейин, мен ушу даамдуураак нан жейин десе, адам канчалаган ысыкка кысып, канчалаган суукка тоңуп, канча жерде адамдар менен жакалашып, канчалаган кыйынчылыктар менен бир аз ужин кылганга акча таап барып атат. Эми түбөлүктүү бейишти ойлойлу. Түбөлүктүү бейиш өтө кымбат турат, урматтуу бир тууган. Биз келип туруп аминтип намаз окуп коюу менен Кудайым кабыл кылсын. Мүмкүн ошо бир рекет намазыңыз кабыл болуп кетсе, Кудай ошо менен бейишке киргизет. Эмне менен бейишке киргизерин Алла Таала өзү билет. Алла Тааланын мээрими менен бейишке киребиз. Карасаңыз, урматтуу бир туугандар, ошо Муса алейхиссаламдын коомундагы ушундай Фирауунду алып келип, Алла Таала ушундай сыноону көрсөткөн. Муса алейхиссалам дайыма дуа кылат эле. Кээ бир китептерде аалымдарыбыз айтат, Муса алейхиссалам Фираундун азабынан кутулуу, ошо коому ушундай бир жыргалчылык жашоого жетүү үчүн 40 жыл тынбай дуа кылган дейт. Пайгамбарлардын дуаларын билебиз. Биздин дуалар, урматтуу бир тууган, Раббана атина деп эч оозун кыймылдатып, жүрөгүн кыймылдаган дуа болбойт. Дуа болгондо ошо жүрөктөн кыймылдаган, жүрөгүң кошо солкулдаган, көзүңөн жаш аккан, ошол жерге берилген дуа болот. Дуаларды пайгамбарлардын дуасы башкача эле, бирок ошондой дуа менен Муса алейхиссалам 40 жылдан кийин анан кабыл болгон дейт. Бул нерседен аалымдарыбыз айтат. Карасаңыз, биз кичине кыйынчылык боло турган болсо, бир үйүбүздө кичине проблема болуп калса, Алла Таалага дуа кылабыз, бирок дуам кабыл болбой атат деп, 5-10 күндө бир натыйжасы болбой кала турган болсо, ошентип ыйлап, кайла кафырлыкка качкан учурларыбыз болот экен. Койчу, дуаңды деле кабыл болбойт экен деп. Үмүтсүз, бул ыймандын алсыздыгы ушу болот экен. Алла Тааладан алсыз болгон адам ушундай болот экен. Бардыгыбыз элестетели, бардыгыбыз өлгө алалы. Карасаңыз, Муса алейхиссалам 40 жыл дуа кылып, пайгамбардын дуасын кылып, Алла Таалага пайгамбарлар кандай жалынып жалбарышты, кандай дуа кылышты билген, пайгамбарлар улуу Калимуллах болгон. Муса алейхиссалам пайгамбарлардын ичинен Калимуллах деп, Алла Таала менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар Муса алейхиссалам болгон. Карасаңыз, ушундай өзгөчөлүк берилген. Бирок ошол Муса пайгамбардын дуасы 40 жылдан кийин кабыл болду деген, ар бирибиз ушундан үлгү алып, дайыма дуа кылган учурларыбызда үстүнө дуа кылып, Алла Тааладан үмүт үзбөй, Алла Таала баары бир мени кабыл кылат деп, ушундай дуаларыбызга бекем болушту Кудайым насип кылсын. Эми бул дүйнө ушундай экен. Кээ бир араларыбызда, Кудай сактасын, адамдардын акысын жеп жүргөн бардыр. Кээ бир жөн эле зулумдук бизге ушундай. Биз эмне үчүн, дин адамды оңдош керек. Муфтиятыбызга, урматтуу бир тууган, күндө суроо келет. Кээ бир жаш ушундай кыз келиндер келип, ушу күйөөм үйдө тынчтык бербейт дейт. Карасаңыз, келип алып туруп күндө ошу өнөрүмен күндө мени сабаган. Урматтуу бир тууган, залим болуп, Фираундун кадамы менен кетпегин. Залимдин арты жакшы эмес. Күндө бирөөнүн чолпондой кызын алып сабаган, өзүн защита кыла албаган, аял затын ушундай назик кылып жаратып коюптур, уш жерден кайрылайын. Өзүн защита кыла албаган эле бирөөнү кыйынсыңбы, көчөгө чыгып алып көрсөтпөйсүң өнөрүңдү. Ошондой өнөрүң, күчүң ашып ташып атса, келбейсиңби, намаз окубайсыңбы, адамдарга барып жардам бербейсиңби? Карасаң, ошо бирөөнүн чолпондой кызын, баарыңарда кыздар бар. Үйлөн электерге Кудай Таала үй бүлө насип кылсын, баласыздарга бала насип кылсын. Баарынын кыздары башкасы бар. Сенин кызыңды алып барып бирөө ошентип жанчып, башы көсүн жарып, ошентип күндө күн көрсөтпөй атканын каалайсыңбы? Мунун арттары жакшы болбойт. Ошон үчүн ушул жерде аалымдарыбыз ушундай дейт.
bir zalimdi çok kılarda. Zalimdi Allah Teala innallâhe lâ yuhibbul zalimin. Allah Teala zalimdardı süybeyt degen. Zalim degen emne jöneli akısı çok yerden biröөнün akısın jeyi berүү, biröөнü kordoy berүү, biröөнü zökürlük kıla berүү, biröөнün akısın jeyi berүү. Uşu nerseni zulumduk dep koyot urmatly bir togan. Zalimdi çok kılarda bir günü Allah Teala zalimdardı süybeyt. Zalimdi çok kılarda Allah Teala uşunday kılat eken. Zalim hiç eseptebegen, hiç sezbegen, hiç oylonbogon jaktan çok kılıp koyot eken. Karasaňızlar, oşo Firavun, men Kudaymen dep atkan Firavun kolunda uşunday asker, dünyönü men başkaramın, men dünyönün Kudayımın dep atkan Firavundun okuyası uşunday bolgon. Aşura tünü momundar, Allah Teala'ga iman keltirgenler, Musa Aleyhisselam'dın kavmi, Musa Aleyhisselam'ga iman keltirgen insanlar dağı jatkanında korkup jatıştı deydi. Titirep korkup geçinde kaçan gelip öldürüp kaçan gelip başımdı jarat, kaçan gelip üy-bülömdü öldüröt, kaçan gelip baldarımdı muzdap salat degen korkunuş menen tünöşöt ele deydi. Al günü dagı oşondoy korkunuş menen tünödü. Birok Firavundun askerleri özünün tekebbirligi menen koşo tünöştü. Bizdin kolubuzdan bardığı gelet. Biz Kudaybız, bizdin padişabız Kuday dep Firavundun kulları uşunday menen tünödü. Birok erte oşol uçurlarda Musa Aleyhisselam'ga Allah Teala uşunday jol jürgünüň, uşunday kowmуңду içip durup balança jerge göçkünüň degen kabar gelgende Musa Aleyhisselam özünün kowmunu alıp jönöp kaldı. Al jönögön uçurlarda Firavun bilip esepsiz askerler menen, kural jaraklar menen Musa Aleyhisselam'nın kowmu biraz kowm eken, uşunday iman keltirgenler Allah Teala'nın buyrugunu atkar uşunday yüz dönüşkönde Firavun aleyhilagına janında uşunday askerlerdi artınan kuğdu degen. Oşol uçurlarda astına bargan uçurlarda bir deniz çoğun suğa darıyaga barıp takalgan uçurlarda inna lamudrakun janındağı kowm Musa Aleyhisselam'ga Musa Aleyhisselam o Allah'ın paygamberi bizdi mına jetip karmap ala turgan bolup kaldı degende jo kella oşol uçurda Musa Aleyhisselam'dın imanı paygambarlardın imanı uşunday bolgon oşondoy bekem imandı Allah Teala alıp bizge nasip kılsın. Bul dünyada jakşılık bolot eken, jamandyk bolot eken, kede maksatыбызга жетesiz, kede tilegibizge jetpey kalat ekenbiz. Jetkende Kudayıma şükür dep degen jetpey kalganda Kuday Teala narazı bolgan taqdırdan Kuday Teala saktasın. Har bir taqdırga razı bolup bul imanın şartlarынан taqdırdın jakşılık, jamandygy saga jagabı, jakpayby bardığına iman keltirgen bul imanın şartlarından bolup eseptelenet. Urmatly bir togan Musa Aleyhisselam kella inna ma'iya rabbi sayahdin. Jok, alar bizdi karmap alışpayt. Biz koldoruna düşpeybiz. Menin Kudayım bar, al meni tuğra jolga salat degen. Uşu sözdü aytıp atkanda Musa Aleyhisselam'dın jürögü şunda imanга bekem ele deydi. Oşon üçün alımlar aytat: "Wa man tawakkala alallahi kafah." Kimde Allah Teala'ga çınığı tawakkel kılsa, Allah Teala'nın kudreti uşunday güçtü. Allah Teala rızkı berүүчү, Allah Teala meni jarattıbı, meni uyat kılbayt. Allah Teala maga merimin tögöt. Toluk tawakkel kılıp Allah'a gana işengenge Allah jetişti dey turmatly bir togan. Birok başka sebeplerge jölönüp alıp meni начальник saktayt, meni minister saktayt, meni balança hakem saktayt, balança güçü var saktayt dep turup jürögüңdögü nerse başkaga bölüngen uçurlarda Allah Teala'nın jardamı senden de uşuntip ayırılat eken. Urmatly bir togan Allah Teala'nın jardamı gelsin desek daima uşunday tawakkeldin üstünde. Eşikten çıkkanыбызda da günde rulda uşul jerde gelgen adamdardın 80-90% rulda жүрөбүz. Kudayım saktasın joldorda. Baskan uçurlarыбызda özübüzdün profesional ekenibizge işenbey, özübüzdün uşunday ekenibizge işenbey, daima sebeplerdi göңүlgө alıp, bir o Allah'a tawakkel kılıp joldorga çıkalı. Jaşoonu da oşondoy rulda жүрgөндөй oşondoy bir saktık menen jaşaganga, Allah Teala'dan korku menen jaşaganga bardığыбыз hareket kılalı. Kuday Teala'dan suraylı. Jolda ketip atıp durup, jol erejesin buzsaң avariya bolup, butuң sınıp, konuң sınıp, paralич bolup, je ölüp jok bolosуң. Eger şariatты buza turgan bolsoң, Kuday saktasın. Bardığыбыздын toobalарыбызды Kudayım kabul kılsın, yüzübüzdü jarık kılsın. Urmatly bir togan,
жолубузда, ахиретке болгон сапарыбызда, ушу кичикей дүйнөбүздө урматтуу бир тууган, жол эрежесин, шариаттын, Курандын эрежесин бузбай жашашты Кудайым насип кылган болсун. Аллахка ким тобокел кылса, Алла Таала уктабайт, Алла Таала үлгүрөбөйт, анын күчү бардыгына жетет, анын кудурети бардык кудуретти жок кыла турган зат, ал Раззак зат, Алла Таала рызкы берүүчү деген нерселерди жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Муса алейхисалам ошентип турган учурларда Алла Тааладан буйрук келип, колунда Муса алейхисалам бир гана чыбыгы болгон эле. Чыбык менен ушу деңизди ур дегенде Муса алейхисалам ушинтип урганда, ушундай деңиз экиге бөлүндү дейт. Экиге бөлүндү. Ортолору ушундай ачылык калды. Алла Таала шамал жөнөтүп, ошо момундар Муса алейхисаламдын коому өтө турган жерде Алла Таала кургактап койду дейт. Алла Тааланын аскерлери, урматтуу бир туугандар, Алла Тааланын жунудуллах дейт. Алла Тааланын аскерине таянып болбойт. Шамалдар Алла Тааланын аскерлери, жамгырлар Алла Тааланын аскерлери, селдер Алла Тааланын аскерлери, жер титирөө Алла Тааланын аскерлери, кечеки корона бул Алла Тааланын аскерлери. Карасаңыздар, мындай оору деген Алла Тааланын аскерлери. Алла Тааланын менен күрөшпөйлү, урматтуу бир тууган. Алла Таала менен кармашпагын, Алла Тааланын приомуна эч ким туруштук бере албайт. Ушуну ойло. Алла Таала ушундай ыкмага салат, кандай түшкөнүңдү билбейсиң, кантип мойнуң сынып калганды билбейсиң. Бардыгыбыз Алла Тааланын зор күчүнө, ошол үчүн дайыма Кудайым сен кудуреттүүсүң дейли. Ошол учурларда карасаңыз деңиздер бөлүнүп, Муса алейхисаламдын коомун, Муса алейхисаламды өт дегенде, Муса алейхисалам ушинтип өтүп кетти. Фирауун ушундай аскерлер менен, сансыз аскерлер менен келип, баягы өтө турган жерди биз да өтүп кетебиз деген курнамыс менен өткөн учурларынан суу менен бастырып таштаган тарых. Ушу Ашура күнү болгон, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ушу күндөрдө шүгүр кылып, Алла Таала бизди, Алла Таала күчүңдү көрсөткөн күнсүң, Алла Таала сен кудуретиңди көрсөткөн күн, Алла Таала сен улуктугуңду көрсөткөн күн, сен улуксуң, сен ушунча жыл болсо дагы ушундай мен Кудайымын деген падышаны да жок кыла аласың. Сен мен Кудайымын деген аргандай адамдын да түбүнө жете аласың. Аргандай залымды сен жазалай турган күнүң бар деп бүгүнкү шүгүр кыла турган күндө ушундай Ашура күнүндө турабыз. Кудай Таала бүгүн орозо туткандарды Кудайым кабыл кылган болсун. Бүгүнкү орозолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Ашура күнүндө тутулган орозо мен Алла Тааладан үмүт кылам деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ашура күнүндө орозо туткан, ким орозо туткан болсо, ошол адамдын бир жыл мурунку күнөөлөрү кечирилет дейт. Эми сүннөткө ылайык карасаңыздар, бүгүн орозо туткандар кечеки менен бүгүнкүнү кошуп тутуп койгондор болсо, бүгүнкү менен бүтөт. Бүгүн жана эле орозо тутуп аткандар эртеңкини кошуп койгула. Пайгамбарыбыздын ошондо сүннөтүнө ылайык келген болот. Ошентип, урматтуу бир туугандар, карасаңыздар, Фираунду ошентип чөктүрбөйгөн. Эми бир сурайлычы, мен Кудаймын, ва ана роббукумул а'ла деген. Мен Кудаймын деген дүнүйөдөчү ушу тарыхта бир 100ге жетпеген адамдар чыкты. Бирок тилекке каршы биздин арабыздан да чыгып атат ошонучу. Ушу нерсе бизди өкүндүрөт. Кудай сактасын, башка нерсени айтса айткан, бирок мен Кудаймын деген нерсе, бул нерсе өтө жакшы нерсе эмес. Дүнүйөдө ушундай мен Кудаймын деген фираундарга окшогон, ва ана роббукумул а'ла, мен силердин улуу Кудайыңармын деген фираун азыркы жерде. Карасаңыздар, менин таманымдын астында дарыялар агып турат деген фираун азыр дарыялардын астында калган. Эч ким Кудай боло албайт. Мен силерге рызкы берем деген фираун азыр сөгү жердин астына топуракка көмүлбөй сыртта жатат. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул нерселерди жүрөгүбүзгө алып, бул дүнүйөдө бул кыссалардан чоң нерселерди чыгарып, өзүбүзгө бир үлгүлөрдү алалы. Бул дүнүйөдө адамдар кээде үмүтсүз болот экен, бирок үмүтсүздүккө эч качан ла тaqnatu мир рахматиллах деп Алла Тааланын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейт. Кимде ким үмүт үзүп койгон, үмүтсүз болгон бул шайтандын жолу деген. Анан бир учурларда жашообузду ушундай деп жашайлы. Бул дүнүйө сыноолор дүнүйөсү экен, урматтуу бир тууган. Бир жеңишке жетиштим, аалымдар айтат. Сен бир жеңишке жетише турган болсоң,
жеңишке жетиштим деп сүйүнбөгүн. Жеңишке жетишүүнү ушундай деп берген. Bir балядан кутулуп экинчи баляга кирдим деп билгиниң дейт. Дүнүйө ушундай дейт. Карасаңыз, жеңиш деген бул нерсени ошо жеңдим, мен талкаладым деп туруп өзүң чегиңен чыгып кетпегин. Bir балядан кутулдум, бирок экинчи да баляларга кирип атам деп билгиниң дейт. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарлардын ыйманы, Муса алейхиссаламдын Фираундон кутулганы, ошол учурдагы окуядагы жүрөгүндөгү ыйманын бекемдеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качып ушундай жерде жатканда, Абу Бакр радыйаллаху анху экөө бир үңкүрдө ушинтип жатышканда, душмандары келип ары бери карап ошентип атканда, Абу Бакр радыйаллаху анху ушундай коркуп, я Расулаллах, бир аз карап ийсе бизди көрүп калат дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ла тахзан инналлаха маана, ой Абу Бакр, сен кайгырбагын, Аллах биз менен деген. Карасаңыз, ал жерлерде муну айтып коюш оңой. Ошондой окуяда биз айта алабызбы? Ошондой окуяда жүрөгүбүз ошентип жооп бере алабы, урматтуу бир тууган? Ибрахим алейхиссаламды отко таштап атканда, ушундай отко түшүп келаткан учурда, хасбуналлаху ва ни'мал вакил, Алла таала мага жетиштүү, ал кандай гана жакшы дос деп туруп отко түшүп кеткен, урматтуу бир тууган. Биз ошондой учурларда отко эмес, кичики кырсык болсо эмне деп калып атабыз ар жерде. Аллага болгон ыйманыбызды жоготуп, өзүбүздү жоготуп, өзүбүздү контролдон чыгарып ийген учурлар болуп атат. Бардыгыбызга Кудайым бекем ыйман берсин. Бүгүнкү Ашурадагы орозолорубузду кабыл кылсын. Кудайым ушу Ашура күнүнүн урматы менен Алла Тааладан суранарыбыз, ушу улуу күндө Кудай Таала кудретин көрсөткөн күн. Муса алейхиссаламды Фираундон кандай куткарган болсо, биздин душмандардан да Алла Таала бизди ошондой куткарсын. Алла Таала Musa aleyhisselamның qomун qanday azaptan qutqargan bolsa, taqdiribizde azaptar bolgan bolsa, Kudayım oşa azaptardan bizde oşonday azat kılsın. Allah Taala el jerimizge tinçlik, amançılık bersin, bekem iman bersin. Kudayım ak yüzübüzdü qaraga aylantpasın. Eki dünyanın baktılы insanların qatarına bassın bir rahmetke.